Анаплака мшынеиқәа фымцамча республикаҿ зымҽхак ҭбаау аҵак ҷыда змоу акоуп, избанзар иароуп Аԥсны ахыҵыхәа афымца лашарала еиқәзыршәо. Аслан Басариа иҳәеит, иааидкылан уахәаԥшуазар, афымца мҩангага цәаҳәақәа зегьы еилаҵаны роура хәнызқьи быжьшәи-ԥшьыни-ҩи-ԥшьба километра шыҟоу. Афымца нхамҩа иамоуп афымца ихшарҭа дуқәа ҩынҩажәи-ҩба, амаҷқәа ракәзар рхыԥхьаӡара зқьы реиҳауп. Анаплака директор хада иазгәеиҭеит иҳаҩсыз ашықәсазы ауааԥсыреи анаплакқәеи инырхыз афымца лашара зегьы аҟнытә ҩынҩажәи-%, шракәу ахәԥса зшәаз. Иҳәеит акоммерциатә усбарҭақәа еиӷьны афымца ахәԥса ашәара ишалагаз ауааԥсыра раасҭа. Ҩнызқьи ҩыбжьи шықәса рзы Аԥсны рхы иадырхәеит 1,000,000,000 киловольт афымцамчы. Уи ахәҭа дук ҳауан Егрытәи афымца станциа аҟнытә, аха ауадаҩрақәа ныҟаз афымца лашара ҳзоурыжьуан Урыстәылантәи. Иҳаҩсыз ашықәсазы анхамҩаҿ аиҭашьақәа ргылартә усурақәа ирыцҵан, убри аан ахархәара зун, аинвестициатә программа ҳәаақәа ирҭагӡаны Урыстәылантәи Аԥсны иаиуа афинанстә цхыраара реиԥш ареспубликатә биуџьет аҟнытә аԥареи иара анаплакы ахаҭа иаиуз ахашәала ахәҭаки. Амшынеиқәа фымцамча аиҳабы ипресс-конференциаҿ убасгьы ажурналистцәа рызҵаарақәа рҭак ҟаиҵеит. Даурен Аԥшьбалықь Сагәхаа, Асҭамыр Гәажәба, Аԥсуа телехәаԥшра.